Arratsaldeon, gaur Baionako Elkar argitaletxean azken hilabetetan argitaratutako liburuak aurkeztuko dizkizuegu. Batzuk euskaraz eta beste batzuk frantsesez izanen dira. Lehena, atera berri den Idoia Fraile Ugalderen Arranoren luma eleberria da. Idazle gisa narrazio laburrak idatziz egin du bere bidea Idoiak, eta hau da beraz bere lehen eleberria. Azken 22 urteetan lezoko aurre eskolan ari da, aurre hezkuntzan, eta lehenik filologia eta aurre hezkuntza ikasi zituen, eta bere ikasketako lehen urteak Siberuako Alozeko ikastolan egin zituen, eta horregatik idatzi diegu gaur Siberuan, 19. mendeko Siberuan girotutako eleberri historikoa. Zuri hitza, Idoia, zure hitzekin aurkezteko. Arrastion denei, lehenik eskarrak eman nahi dizkizuet, ona jintzareten guziei, eta baita antolatzailei ere, Arranoaren luma plaza goxo hontan aurkezteko auto eman baitidazue. Berexia bezain ederra daenetako hemen saran, arranokumea egaldatzen ikustea. Minutu gutxi batzu baino ez dituta saltzeko, eta proposatu nahi dizuet zera, enekin batera irudimenean bidaia dezazuen. Nora? Matildak erran bezala, 19. mendeko Xuberoara. 2 zatitan banatu dut aurkezpentioa. Lehenik, istorioa Zuberoan zergatik okatu dudan adieraziko dizuet, eta segidan, argumentuaz hitz eginen dizuet. Goazen 1900 eta 97. urtera. Garai hartan, Alozen, ama ikastolako aurren erakasle nintzen. Zuberera ikasten hasi nintzen ikastolako aurrekin. Mauleko aekan Zuze Etxebarnerekin eta Beskan, laborari familia batean, haiekin bizitzen ipinita. Bortak ideki zizkidaten. Sartzea kosta egin zitzaidan. Ateratzea ere bai. Bizitzeko manera berri bat erakartzi zidan Siberuak. Lurrarekin lotuak ziren aur eta helduak ezagutu nituen. Behatzen eta ausnartzen zekitenak, auto eta jantzi sinpleak aski zituztenak. Kantuarekin eta kantuz bizi zirenak. Iluna heltzean, sutondoetan aitaina amainien ondoan jartzen zirenak. Ikastolako jolastokiko urritzazpilan beren sakelak, goxokiak balira bezala, urrez betetzen zituztenak. Hori dena eman zidan Siberuak eta zorretan senditu nintzen. Alta oso bestela, hainbat egoiliarren artean, emaztearen irudiaren inguruan ikuskera etxia atzamanuela itortu behar dut. 100 urte gibelera bizi nintzela iduri zitzaitan. Hori horrela, semeak hazi eta ene barnea entzuteko paradaukan nuenean, pentsatu nuen, aspaldian burua nuena abian jartzea, idazteko gogoa nuen, 2017ko uda zen. Argi nuen, kondakizun baten bidez gizonaren bortizkeria jasan zuen, emaztearen mina salatu nahi nuela. Leku bakarti bat behar nuen, horregatik hautatu nuen Andoze. Eta garaia, ez nuen zalantzarik, 19. mendea, mundu ikuskera etxia behar nuen, elizak boterea zuenekoa, feudalismoaren azken eresak oino gordean zituena. Ikertzeari ekin nion lekukoak algarrizketatzeari, bibliografia arakatzeari. Berehala ohartu nintzen, txomin pelienek Andozen zituela erroak. Abiatzeko unean beraz 3 gauza nituen argi. Gaia, tokia dota garaia eta azkenik pertsonaien mintzaira. Izan ere historioa sinesgarriago egiteko, pertsonaiek hitza hartzean bere mintzaira baliaz ezaten egokiago ikusten nuen. Azken emaitza zein den? Eleberri honek euskalkiak eta batua uztartzen ditu. Narratzailea, kontakizunaren muina dena eta zatirik handiena betetzen duena, batuaz mintzo zaigu, baina pertsonaiek aldiz beren mintzaira darabilte. Eta euskalki ezari naizelaik batez ere, Zuberera estandarraz ari naiz, baina badira lapurteraz mintzo diren pertsonaiak ere. Jean-Pierre Duboisin
Ainhoa idazle ezaguna esaterako. Alabaina hori entzunik nehor ez dadila arrangura. Jakizue horriaren pean. Batua zemanik direla adierak eta horri esker ez duzuela inolako eragozpenik ukaren ulertzeko. Enei duriko, zubilan hau da eleberri honen ekarpenik handiena. Erran behar dizuet, arranoaren luma burureino eramateko, lagun paregabeak eta neka ezinak ukan ditudala ondoan. Horregatik, gogora ekarri nahi ditut eskertzen atalean ageri diren lagun, etxeko, editore eta informazio bilketan lagundu didaten guztiak. Baina bereziki aipatu nahi ditut, euskalkien xuxenketan bide lagun izan ditudanak. Allande Sokarros, Michel Etxekopar eta Mizel Jorajuria. Doike argi dut ondoan izan dudan ingururik gabe, arranoaren luma etzela egun saran egaldaturen. Eta gatozen erroetara, arranoaren lumak zer kontatzen du, nola ulertu behar da. 40 urteko alaba, Katxalinek segapoto edo opots baten barnean gaxuxak trakeski idatziriko hitzak atxematen ditu. Eta gisa horretan jakiten du bere ama arranoa dela. Hau da, izaki indartsu, bakarti eta ez lurtarra. Jakiminak bultzaturik, bere bizitza konta dezan galde egiten dio eta segidan idazten hasten da. 1863 eguaren atarian gira. Baina historioaren abiapuntua ez dago hemen 1836 urtean baizik. Urte horretako agorrilean, atarratze arrozpidekoek, Larraineko burdinoletako jaunarekin ezkonarazi zuten alargun gelditua zen alaba. Hemendik aitzina, Dordorragako sutondoa infernua bihurtzen da gaxusarentzat. Senarrak eta maginarrebak oso gogor hartzen dute baita 3 urteko alabatxoa ere. Horren bestez, atarraztarrak inguruan topatzen du babesa. Haizearen xuxurlak itzeginen dio errekaren gurgurrak, xakerteko botxibasak, hango arranoak. Berdenboran bera ere lumaz jazten da. Txoriekin egiten dituen konparaketetan eta Katxalinek amaren historioa idazten ari dela senditzen dituen ametxirudietan, ikusten da gaxuxaren txori izaera. Eta jorratzen diren gaietan sakontzeko denborarik ez dut. Halere, zehaztapen bat egin nahiko nuke. Norbaiti iduri dakioke gaxuxa emazte aula eta mana erreza dela. Baina ene asmoetzen hori erakuste inolaz ere. Gizonaren zapalkuntza basak pertsona nola ez deusa bilakatzen duen adieraztea baizik. Hori dela eta irakurle horri erran nahi diot. Historioa testuinguruan koka dezan. Izan ene asmoa pertsona jauen artean gogoeta eta jokabide urratzaileak agertzea ere izan da. Hori ikusten da adibidez, garai hartan emakume batek irakurtzen eta idazten ikasteko gainditu behar zituen trabetan. Edota Katxalunek irakurleari zuzentzen dizkion gogoetetan ere. Azpimarratu nahi dut beraz, eleberria 19. mendean kokatua den arren, gaurkotasun handia duten gaiak bistaratzen direla. Eta ene egungo zeregina zuei arranoaren luma irakurtzeko gogoa biztea baita, bukatuko dut erranez? Eleberri honetan ez dagoela mina baizik. Irakurleari intriga sortuko dion historio bitxi batek lotzen ditu 31 kapituluak. Baina hori zerugoietatik jautsi eta lurra hartzen ari den luma iduri, aidean utzi nahi dut. Gehiago jakin nahi duenak, arranoaren luma eskuetan bildezala, bertzeik ezene aldetik. Mileska gidoia. Ondotik, Jone Bordatu azpandajak idatzitako erroaren izerdia ipuin bilunduma orkestu nahi dizuegu.
Jonek filosofia ikasi zuen Sorbonan, eta terapia tradizional txinatarrak Bordalen. Aekan irakasle izan ondoren, orain hartak ematen ditu Azparnen. Erroen izerdia bere lehen liburua da, eta 3 ipuin luzek osatzen dute. Eta lehen pertsonan aurkezten utziko dut orain. Mire esker. Beraz, bebai, 3 ipuinak osatzen dute liburu hori. Lehena Ana deitzen da, bigarrena Ibilaldia eta azkena Zapi Beltzaren eskutuan. 3 ipuinak ahas desberdinak dira, baina aldi berean ari gorri bat edo gai eman komun batzu badituzte. Eta baita ere desberdintzen dituena da 2 garai desberdinetan idatziak izan direla. Lehen 2 ipuinak duela 15 bat urte idatzi nintuen, eta biztan dena berriz landu ditut agertaratzeko orain, eta azkena joan den negu udaberrian idatzi nuen. Eta beraz, 3 ipuinak hola pixka bat laburkia aurkezteko. Lehenak, Anak kondatzen du emazte gazte baten ibilbidea separaketa baten ondoren. Beraz, nola emazte gazte horrek zeharkatu behar dituen bakardadearen sentimendua eta nola pixkanaka behitz altsatzen den, behitz osatzen den bere isketa hortatik. Zeren iduritzen baitzaio nolaz bait bere burua traitu duela utzi duen gizon hortaz separatzean. Eta aldi berean pixkanaka kontzientzia hartzen du traizio hori beharrezkoa zela bere burua hobekiago aurkitzeko. Beraz, janen nuke dela nolaz bait kontzientzia hartze prozesu bat kondatzen duena lehen ipuin horrek. Eta bigarrenak, Ibilaldiak, aipatzen du bilagunen arteko adiskidetasuna. Bata da espainola, andaluza, eta bestea euskalduna. 2 gizon dira, eta narratzailea euskalduna da, beraz ipuin hori lehen pertsonan idatzia da. Eta kondatzen du nola bien arteko adiskidetasunak nola pixka bat mugiarazten duen euskaldunak bere buruaz duen hautematea. Biak mendizaleak dira, beraz ipuina mendiaren testu inguruan gertatzen da. Eta ibilaldi luze bat egiten dute, galtzen dira ere, eta galtzen diren momentu hortan badute solasaldi luze bat nortasunaren inguruan. Eta hori da talde nortasunaren eta batez ere euskalduntasunaren inguruko janen nuke galdezketa bat. Galdezketa bat duela johatzen ipuin horrek. Eta hor ere badira pixkanaka kontzientzia hartze txiki batzu. Eta 3. ipuinak, 2 aizpen historia kondatzen du, Amaia eta Mirentsurena. Amaia luzaz Euskal Herritik kanpo egon ondoren etxera itzultzen da, eta erabakitzen du aizparen gana lehenik joaitea, eta aizparen Mirentsuren etxean egoiten da zonbait denboraz, ez baitu oraindik bizitokirik. Eta etxeratzen da familiako sekretu pixu batekin, urte luzeetan bere baitan gorde duena, eta erabakitzen du sekretu hori azaleratzea. Beraz, Mirentsurekin biek partekatzen duten sekretu bat da, baina Amaiaren zat pixu egia zaiona orain, eta intentzio horrekin sartzen da etxera. Beraz, hori kondatzen du ipuin horrek, eta hortan ere hori da azken finean 3 ipuinen arteko janen nuke ari gorria, hortan ere bada kontzientzia hartze eta askapen prozesu bat pertsonai nagusientzat. Eta uste dut pixka bat labur bildu dutala. Mire esker. Mire esker, Jone.
Orain, aski laburki aipatuko dut Michel Duverren azken lana, duela hilabete batzuk argitaratu genuena A la Découverte bilduman, eta oraingoan Euskal Populamenduari buruzkoa da. Beraz, Michel Duver biologia arloko doktorea da eta oso goizetik interesatu zen Euskal Antropologiaz. Bere lanetan bereziki etxe bizitza, hileta ohiturak edo Euskal simbolismoa landu ditu, eta urte luzez bere ikerketak Baionako Lauburu elkartean eta Bilboko Etniker talde zentroan egin ditu. Eta bere ibilbide osoan disiplina ezberdinak uztartu ditu, arkeologia, antropologia, hizkuntzalaritza eta biologia oroak, eta liburu hortan disiplina guzti horiek erabili ditu Euskal Populamendua edo Euskal Legitarron jatorria hitz egiteko. Ala Découverte bildumaz bitz errateko Euskal Gaietaz eta Euskal Herriari buruzko liburuak batzen dituen bilduma bat da, eta liburu bakoitza Euskal Herria ezberdinki eta sinpleki ulertzeko pentsatua da. Publiko zabalari idekiz antropologia eta Euskal Historia. Liburu honek beraz erakusten digu Euskal Herriak milaka urteko historia duela, eta jada errumatajen garaian aipatzen zen lujalde bat zela, eta tratatzen ditu bai hizkuntza, bai odolaren teoria, o negatiboaren teoria eta bar, eta ere berezitzen da monumentu megalitikoen garrantziaz Euskal hileta ohituretan. Eta ondotik amaitzeko beraz, Thierry Truffaut eta Patxi Beltzaizen ilunpetxik argira iauteri liburuaz hitz eginen dugu. Elkarlan honetan neguko ohituretaz hitz egiten dute, urte luzaz landutako gai bat da, eta beraz emaitza da bi liburu horiek, beraz frantsesez idatzia da, eta itzulpena Naia Zubeldiak egin digu, eta lan biziki deja egin du itzulpenean. Argazkiak beraz Patxi Beltzaizenak dira, eta testua Thierry Truffaut antropologoarena. Eta liburua elkarlanean egin dugu Euskal Kultur Erakundearekin, ikusiko duzue azalaren atzean bada QR kode bat, eta QR kode horrek Euskal Kultur Erakundeko web gurera bidaliko zaituzte. Eta bertan aurkituko dituzue artikuluak edo material pedagogikoa jauteriei buruz. Itza uzen diet Patxi eta Thierry. Merci de nous recevoir. Alors, oui, ce livre, c'est un défi de pas mal d'années et finalement une sorte pour moi, de transmission de 50 années de recherche sur le Pays Basque. Et finalement, quand les éditions Elkar sont venues me voir, je leur ai proposé de faire un ouvrage qui n'existait pas encore en Pays Basque, ni au nord ni au sud. Et donc, pour moi, il était essentiel que ce livre soit accessible et que donc, dès le début, que ce livre soit en langue basque automatiquement. Mais c'est également un défi important pour moi. Je veux le dire parce que, bon, moi, je ne parle pas basque. Je ne vis plus au Pays Basque depuis pas mal d'années, même si j'y suis souvent. Et il me semble important que les écrivains, y compris qui écrivent sur des sujets historiques ou anthropologiques en français, soient traduits en basque pour que, effectivement, les choses puissent être lues en basque. Et c'est fondamental. Donc voilà, pour moi, c'était un cadre très important qui a été complètement respecté par les éditions. Ensuite, ce livre, il fallait que ce soit un livre de transmission, un outil au service des gens du pays, dans le sens de qu'ils pouvaient, et on m'appelle très souvent pour réfléchir sur les codes, les origines, comment on peut développer telle fête, telle tradition de carnaval, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tel personnage, etc. Donc il s'agissait un peu de réfléchir au code des traditions carnavalesques, mais d'une manière accessible. Il ne s'agissait pas
de faire un énorme bouquin qui finalement allait être lu que par des spécialistes. Il s'agissait d'emblée de penser à un livre qu'on a conçu accessible à tous, avec une lecture, et Pachi va vous le dire tout à l'heure, avec la manière dont on a travaillé. On a travaillé vraiment dans une conception texte et image. C'est-à-dire, c'est pas une BD, mais c'est de la pensée. C'est-à-dire que ça va dans le sens que c'est pas la peine de faire des pages d'ultra-traduction de fait. Il suffit d'avoir 2-3 photos très suggestives pour faire comprendre le sens des choses. Et donc, c'est un livre qui renvoie à l'histoire, au code et à la modernité à travers le temps de ces codes qui sont intemporels. C'est-à-dire, au-delà des fêtes à telle époque et à celles qui sont aujourd'hui, il y a un substrat qui dépasse le temps et qui nous ouvre les portes de demain. Et donc, c'est pour ça que ce livre, finalement, balaye à la fois un travail d'ethnographie, d'histoire, de sociologie, et je dirais presque un livre un roman vers la vie de demain, parce que ça ouvre les perspectives de qu'est-ce que seront nos fêtes d'hiver demain en Pays Basque. Ce que je voulais dire aussi, qui est très important, c'est qu'on a aussi voulu faire un livre qui parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les photos, même si on parle de carnaval très ancien, sont des photos qui ont été prises dans les 4 dernières années, sauf 2 ou 3 qui étaient introuvables et compliquées, et voilà. Mais c'est un livre qui parle de l'actualité actuelle de ces fêtes, à travers donc ce qu'elles ont été, ce qu'elles sont et ce qu'elles pourraient être demain. Voilà. C'est un livre outil de découverte et de pédagogie. Et comme on l'a dit, on a rajouté une page avec ICB, avec des films, pas mal de choses. Il y a plus de 40 heures de films, photothèques, qui viennent complémenter. Alors, c'est un livre pour tout le monde, accessible en 25 chapitres à peu près, qui permet d'aborder les différents thèmes de carnaval. Pachi va vous expliquer comment on a travaillé par rapport aux photos. Ouais, donc non, moi je ne me suis occupé que les photos. Hein. C'est Thierry qui était à la manœuvre de ce livre. C'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a chapitré. Enfin bon, il était quand même à la manœuvre de tout ça. Après, avec Thierry, on se connaît depuis de nombreuses années. On se connaît bien. Donc on avait quand même une certaine complicité, une certaine confiance réciproque. Et donc moi, mon travail en tant que photographe, c'était effectivement par l'image et par la place aussi qu'il donnait à la photographie dans le livre, enfin qu'il acceptait de laisser à la photographie, d'être vraiment dans une logique de complémentarité avec ses textes, avec ce qu'il voulait exprimer, ce qui était aussi parfois à rechercher. Et donc en fait c'est une collaboration quand même relativement étroite, donc sur à peu près 4 ans, enfin en tout cas pour les photos qui sont dans ce livre. Et ça c'était sur la partie du terrain, quoi. Donc il nous a pris 4 ans à aller à différents endroits, à aller chercher ce qu'il pensait qu'il était important. Et puis une fois qu'on avait toute cette somme de photos plus toutes ces archives depuis ses débuts de recherche anthropologique, on s'est retrouvé avec je ne sais plus combien de photos, 2000 je crois, ou 10 000, voilà, 10 000 photos. Et donc il y a une deuxième phase qui était aussi une phase de travail assez important, c'était le choix de ces photos, le tri de ces photos, le choix de ces photos, et les allers-retours aussi qu'on a fait entre en fonction des textes, de ce qu'on mettait pas, qu'est-ce qui manquait, qu'il fallait peut-être parfois aller chercher en dernier moment. Et c'est même un travail qui s'est complété jusque dans la réalisation de la maquette avec Insel, qui n'a pas été cité, mais qui a fait un énorme travail aussi sur la maquette. Puisqu'on a changé aussi certaines photos quasiment au dernier moment parce que voilà, on estimait que c'était important. Et voilà. Et donc c'est tout ce travail-là aussi presque de la fabrication du livre où on est intervenu jusqu'à la fin avec Mathilda, avec Peyo, avec Insa. Enfin, c'était vraiment. Je crois que ce livre, c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble jusqu'au bout. Et voilà.